İnşallah Rahman dixina hadise ki bu raza Xuday Teala bu birayid mümin bu xişkid mümin. Gernek u Cibrail aleyhisselam caraki hatani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gut ya Resulullah Xuday te celle ala selamı tekirem. Ve Xuday te emir kire her iki ümmeta Muhammed aleyhissalatu vesselam tübe biket heşta salak may bu mirnave ezi tübe kabil kem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabda gut ya birey Cibrail salak zura ara tübe kirne ve mirne. Cibrail derket ve çan kadere giriyor bir ceredi hatta guti ya Muhammed Xuday te celle ala selam tekire. Ve ye emir her iki ümmeta Muhammed aleyhissalatu vesselam tübe biket peşmerine Xuda haviye ki peşmerine Xuda tübe biket ezi tübe kabil ken. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam emir kiriye birey Cibrail zura. Belki ümmetim çan insan ku gafil bin haj nebit hant haj bit kumirin. Heşta tübe nekire. Cibrail der ki çan kadere giriyor ve hatta guti ya Resulullah Xuday te celle aleyhisselam tekire ve emir kire her iki ümmeta Muhammed aleyhissalatu vesselam tübe biket peş hatiye ki kubemrit heşta hatiye may bumirna tübe biket azi tübe kabil ke. Peygamber aleyhissalatu vesselam gudiya beray Cibrail zura. Cibrail der ki cara dike hatta guti ya Muhammed Xuday te selam tekire ve emir kire her iki ümmeta Muhammed aleyhissalatu vesselam tübe biket heşta rujay may bumirna azi tübe kabil kem. Peygamber aleyhissalatu vesselam emir kir zura ya beray Cibrail. Cibrail der ki cara çan kadere gir ve hatta guti ya Resulullah Xuday te selam tekire. Ve ye emir kire her iki ümmeta Muhammed aleyhissalatu vesselam. Heşta ku hatta ku rat gete kurka halki peşiman bidese ev günah ki kirese ev hata ki kire peşiman bide tübe ket ve gerete bil liqay Xuday Teala Xuda de tübeyi kabil ket. Ey cemaata Müslümana ey geli genca. De bigen ku ev Peygambere aleyhissalatu vesselam. Ev hinde ihtiraza. Ev hinde azra Xuday xastiye buma ümmeta xu. Yani ev çan ev Peygambere buma çan merhamet bir taraf Xuday Teala. Ev Peygambere buma day ki babime çetire. Dibiya em ev Peygambere reka Xuday reka o Peygambere neberdeyn. Dibiya em reka Xuday Peygamberi Xuday bigirin. Ku Xuda Peygamberi Xuday Teala men nehilen dünya ve kıyameta tangoya da. İnşallah em heme de reka Xuday Peygamberi Xuday raçin. Xuda inşallah me beş fatı Peygamberi peyxid. Bed aydu Peygamberi peyxid. Yehud da dünyayı da buma itiraz kire. Ve Peygamberi de ben dünyayı buma çavan şefaati ket. Di çan şefaata ki mazım buma ket. Hatta me inşallah der teyxid na beratangiya. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.